Karbi Anglong Autonomous Council MSC election nang tibok bom si Dhansiri constituency upon independent pen Karja Abdunji Eldrin Pator Daldoli LP School Pathua Klamalong vote ki hangamai kangnipon. Bangso Maya long Prodip Hanse pen Mai Chari Ponsi Maya long Aluhiaman pen KACMAC Akili Kalong Kachipati Dunjia Bangpu Eldrin Pator lapen Rongasa Romes Ronghang Rajen Hanse Udal Dungdung Jitening Leng SDB pen Chenglok pin nangan ke thekidingatum Chitong Dun. कांग्रेस सरकार दिन धूता नली तुम कॉल ले भूत बितांग लो लापेन बीजेपी सरकार होता नली तुम कॉल ले भूत बिपेन पाए तांग लो तमिल बंसो आदिम मतलब बंसो लो रीला दोडुली धनसिया हवार इलाका लो नली तुम फान थंगना दाकरा बाबे आले थे तुम ना वांग पर नम चटंग चोट लापेन पर एकंग चोट भूत नम चहंग चोट Lapusom sila daw wang bom lo nalitum anani tame kisung menjejak nang bom lo towar jolang bom lo nang hai dedet haka dedet nang hai dedet chon dedet lapusom sila wan bom lo lasi non nili owe gili ben sila me nalitum aphan nili nachi pachini nang ko kala pulo emena lada dorduli hawar lo lapen dhomsile hawar lom ke atau kando kedo akabi mate bibeno jati kedo an phasta me nili phan nalitom laso bangsono MSC election kala khapon dhu nili phan nang lang pon tha lapen nang pahai ponop longe labangso hawa longe nili mena se labangso development ke nili si wan tu lapen wan pen nili jongsi hide pen nali to na pahai pen nili jongsi wan the pulonte mo api moang no ke nili phan vote sama niliphan ang pinang ni lapen niliphan halabang sorong ke halabang suhur alang cicagang lo ta haidet pen thang kerap tawe bu niliphan ang itu nangtu sita nili charjulunji Labang so Maya long Dhansiri constituency pen Karja Abdunji Eldrin Pator pen lam ke jaipon ke non ladak Dhansiri constituency ahawar long kiduk ke lak aphan rongarada ki sungalong nangar Abdunji lapen towar melang anpar tami nejong si labang solong hai pon un polote un anpen chilang ponji busi radamai pialong lamchak chipitekang itu marong bang ignot akimi kandidat sinangji abana kandidat bang itu kenang nelu bukan ajok si nili labang so arong hawar long nili bang nangkok lo lasi BJP सरकार को पुनोत कांग्रेस सरकार पुनोत के दामतांग अंतबे लदाक ka develop thang na thailong lela athemal bang sorong ke rong barim lo hakko pen purukan lo nili tum pirke na hacha chia ko pen na bang sorong ni tum arjulong lo tami dunia ni an ke nita ning ki tung pen ajoksi nili me na pen stame charge abdun kursi nang itu phan no kawe rat phan mato beda kibi ki sa ku aklimang phar phan tam pangrum nang kok lo panalang litung tami phan nang hanang kok lo lasin ni jongjong pen stame thengno ke parda pen phan nalam ke lapuan lo nilitum ningkan ko an lo ni BJP सरकार फन आलोंग दा दोलो कांग्रेस दा दोलो सीधा में सरकार तुम कहीं नो बीजेपी सरकार फन लांग सेलेट ले सीधा में कैंडिडेट फन तुम लांग सेलेट तांग लो आथे नीली तुम फन लदाक थांगा कि मी थांगा सोन के डेवलपमेंट को हिन के नीली तुम थेकलोंग मजी थेकलोंग ले लापेन नीली तुम लोंग धनसुरी कॉन्स्टिट्यूएंसी ला आने की दुगलो आने की सुंगलो आजाद लांग नॉन पिठे नॉन क्वान लो नीली तुम लांग जून मोवे sang chumowe kwani ki sungrong lo ison bak a development masini tum khegong le non da nitum lang bungalang lok sigi junang la sinili tum candidate phan bang ke ningoy nilitum CM far sar phan ningoy ge sida mi nitum ladak nonanda ka do ka rat tum da chini rudip di pusar je ko son lo pulote mayok la chini nei pusining je jong sinili tum manang lang le pulote nilitum ta candidate ke chiri nang kokpo chi thik nang kokpo kimi la si bini nitum da rat tum chingwai lo nitum da kimi candidate jitoy dunji lapen nitum pahai vegi News report Karbi Anglong live